managio sorry ta institutions kana industries kana organizations ila sienda chao andu ala me matono the attachment ukena mwezo na skills kana ende no practice kilo na asomie sukulu athiaga kike payu physically atena mwalimu ama ne edanya ne kange waya walimu yuna mutono mutwa kilasi ne mbene yue kaba uwe mbukole sukulu mbene akasomethie. Okay, thank you, that's nice. Asante. Kando na masomo peo siana wethi ya asio na maundu angi masio si talent si asio ni mwetha na opportunities sia muthembosu sia kusupport inengo sia siana outside klasi kana outside kila kana kukokie kwiketha kokie kwika maundu ma engineering na kana kula labda ketha ona kinengo cha muvila cha kusemba ni mwetha na sindu sia muthembosu sia kusupport talent sia siana ni rabia uwa sio ndesiebo ethwa ni muvila ulogendo thi uthoka muvila webo kwanza kibo ethwa ni kusemba kwibo kwa langi menda olika different ilabu tofauti tayuwa yutu ende no nena wina kilabu kitawa cha scouts na yu onu tuende no nena tuivika Decembani tuilo tuendede wandu beta wa Tanzania Dar es Salaam itina wa kukaba ilobi competition ya scouts na melo maisinda category ya jasiri na yu melo maendete ku represent Kenya Tiembu College Kenya East Africa wandu beta wa Dar es Salaam. Thank you so much. Obone tu dhana ngina andola menda nundu andola menda kuina what sion the sivo. Kwa wewe musiwe na kana kako kena talent pia kando na kisomo mwana wa nukwende ya kwa kinengo chake ndio kweli mwana wa wana nudha uendete mubila nudha ukamubila kana no semba kana ni wendete maundu ma kuina dancing